Assalamu alaikum, saygılı teleseyirciler, efirde haberler, studiyada men Fatime Seydametova çalışan ve sındaki saatqa boyli malumat. Kırım galibi bari, ucum etici operatsiya ve kahramanlarının cesareti. Bizler tarixte birinci edik, bugün kainat kunu. Bakılmagan kotelnya sport zalga çevrilecek. Yangi Sarabuz-ko'yinde bina bir meskengerge sport zal programmasına göre yangidan donatılacak. Akmezjet'te 2 yaş ressam kızlarının sergisi açıldı. Keramette, ağaçta, demirde örnek ezgi samili süslü sanat halkının canıdır. Akmezjet'te miting teşkil etildi. Kırım paytaxtı Alman faşist baskıncılarından azat etilivine bağışlandı. Bu adet Kırım ve Akmezjet sakinlerini birleştiriyor. Bugün elek olğanlarının hatırasını anmak için mektep talebeleri, studentler, veteranlar ve şehir reberleri keldiler. Hepsi toplanğanlar bir kaç kere ulu cesaretaqta unutmamak bizim nesilimizin esas maksadı sayıla dep kaydettiler. 75 лет прошло с той поры, когда наши партизаны-подпольщики вместе с 51-й армией первые вошли в наш город Симферополь и освобождали наши города, освобождали весь мир от коричневой чумы. Ну и после войны они восстанавливали, поднимали народное хозяйство и восстановили нашу страну. И сегодня вы, как ветераны, занимаетесь очень серьезной работой, патриотическим воспитанием нашего подрастающего поколения. Мы и сегодня помним всех партизан-подпольщиков, освобождавших Крым и Симферополь. Сегодня 118 улиц нашего города названы в честь героев, отдавших свою жизнь в неравной борьбе с фашизмом. Нашим отцам, дедам была доверена временем победа, а нам с вами доверена память. Мы с вами не можем забыть то, что происходило 75 лет назад. Rusya Müdafaa Vezirligi Kırım galibi bari adlı leyha çerçevesinde arxivlerini neşir etti. Bu tedbir yarımada azat etilvinin 75 yılına bağışlandı. Ucum etici operatsiya nasıl keçkeni ve kahramanlarının cesareti haqda bizim levhamız. 43 октября я пошел туда. Серверопазов Арби ракетлер ветераны. 14 yaşında 45 adamdan ibaret olgan partizan отрядына tuştu. O boynundan yaralandı ve kontuziyaga uğradı. Ama buna bakmadan cebetten kayıtmadı. Komandirimiz Kuzin. Шаг назад нет, смерть есть, dedi, шаг назад нет, dedi. Серверопазов cesaretligi için orden ve medaller ile mükafatlandı. Ama şimdi o dehşetli günlerini hatırlamak ağır. Bir hafta oldu, bir hafta samolyot konmadı, aç. Çekiştik, bir haftanın içinde az kaldı birbirimizi aşamaya, o kadar. Потому что bizim samolyot konmayı, sarılgan da. Sarılgan için biz bir hafta bir şey yapmadık. Belirli bir çişliğimiz öyle yoktur zapas. Ana öyle bir zorgan kıyınaldık açlıktan. Müdafaa Vezirligi'nin arxiv vesiqaları yarımada faşistlerden azat etilivi yolunda Rusya komandalığının bir adımını açı. 1944 sene Kırım hücum etici operatsiyası ketişatında yarımada Alman faşist baskıcılardan tolusunun azat edilgen edi. Военная операция по освобождению Крыма, конечно же, она планировалась еще осенью 1943 года. И вот здесь необходимо отметить деятельность разведотдела отдельной Приморской армии. Мы в свое время много писали об Алиме Абдинановой, которая стала, ее наградили званием Героя Российской Федерации посмертно. Kırım'ın aman bütün teritoriyası, hepsi stansiyalar ve şehirler Sovet ordusunun generalı Yeremenko komandalığı altında ordu faaliyeti ile kaplap alıngan edi. Sırları açılgan vesikalardan rezidentlerinin ve radistlerinin mükafatlanuf kağıtları da bardır. Şimdi Refik Kurtsiyitov o studentleri ile beraberlikte o devir hakkında malumat toplay ve bir sistema tizmege tırışa.
Мы сейчас готовим в этом направлении отдельное издание, где будет дана информация, ну, можно сказать, по 90% крымских татар, которые принимали участие в военных действиях, которые были награждены боевыми наградами от медали за боевые заслуги и выше. Апрельнің 8-де 4-ші Украин жебесінің бөлігі 8-ші ава ордысы ве Қараденес флотының авиациясы ярдымынен уджум етіп башладылар. Ермені базар шері бойле азат етілді. Совет ордысында 30 сатуф дивизия, эки бригада Денис пехотасы, эки пекетілген район, умумнен 400 бинге якын адам бар еді. Апрельнің 11-де Керич азат етілді. Sonra Кефе. Апрельнің 14 ве 15 күнлері есе Судах ве Алушта. Апрельнің 16-сында Қызыл Орду Ақярға кірді. Қараман шер девамлы ағыр ұрышлардан сон 1944 сенесі майсының 9-ында азат етілді. Совет ордысына Қырым партизанлары буюк ярдым көстерділер. Буян-Польский, Федоренко, Македонский, ве Кузнецов реберлегі алтында партизан отрядлары. 17-ші алман ордысы толу шекелде дармадағын етілді. 140 бинден зияди алманлар ғайып олдылар. Қырымда ерлешкен душман бөлігі йоқ етілмесі нәтижесінде Совет фронтының женебі қавсызлық астындан шықты. Баяғы қоветлер бошады, ве Қырым Денис флотының алы эйлешті. Эльмаса Блакимова, Владислав Кравцов, Миллет Ичун. Қыдырыжыларының женке мұнасибеті елі бағылы сергі. Таврида Меркези музейінде Керіч ярмадасында Улуджан женкіне бағышланған сергі açılды. Экспозицияда Керіч ярмадасында тапылған артефактлар, озгун ве уникаль предметлер тақдим етілді. Қырымның азат етілмесі 1943 сенесі тамам андан башланды. В первую очередь посвящена тем событиям, которые на Керченском полуострове были, то есть как бы вот все то, что было найдено. А Керченский полуостров, ну и вообще как и крымская вся земля, ну вся Россия, то есть была залита кровью, конечно. И на каждом шагу натыкаемся на остатки оружия, боеприпасов, останки наших воинов. Все это нужно поднимать, и вот ту работу, которую ребята делают, и поисковое движение России, низкий поклон на самом деле, то есть это энтузиасты. В данном случае людей никто не заставляет, а вот по зову сердца, знаете, как это самое ценное, вот занимаются таким делом. Бүгін Ақмезжет алман фашист ордуларындан азат етілгеніне 75 ел тола. Бұл себептен шер мемориеті тағдир белгілеген вақаларға айт инсанларының қатырасына аңдам. Бұл мевзуне бетігелев қамызда девам ете. Женг башлағанда Сервер Амзаев 12 яшында еді. Алманлар пейда олған бірінші күнлерден партизан әрекеті яратылды. Шерде ilk подполье тешкілатлары пейда олды. Школьников, взрослых, как мы, 12, или побольше, взывать в школу. А вот ребята, вы взрослые, такая беда на нашей государстве, на нашей. 14 яшында Сервер Амзаев орманға кетті, яғни партизанларға қошылды. Анда 12-ші партизан отрядында пулеметчик ярдымчысы олды. Сабық партизан Женг буйды шетлі шейдірдей. Бүгін Ақмежет азат етілгеніне 75 ел тола. Бұл себептен шер ақметі Қараманға бақшышлар ве шерефлі медаль кетірді. Мы сегодня хотели вас поздравить с таким днем. Хотим пожелать вам здоровья, чтобы вы нас долго радовали своим присутствием. Вот вам подарок. Сегодняшние подарки – это малая часть того, что мы можем сделать. Самое главное для них – это забота каждый день и внимание. Поэтому мы желаем им долгих лет жизни. Женг биткен сон Сервер Амзаев Өзбекстанға сүргін етілді. Тек 1993 сенесі туған Ақмежетіне қайтып келді. Чоқтан чоқ медальлерінен о Женгтен сон мүкафатланды. Бұл дешетлі заманы о күн қатырлап, en асасы Женг олмасын деп айта. Нәжи Исаева, Севилия Меметова, Эрвин Эмералиев, Миллет Ичун. Яңы Сарабыз қасабасында бақылмаған котельня спортзалға чеверлейджек. Бұақта Девлет Думамебусы Руслан Бальбек қасабаға зияретнен келген вақыт хабер етті. Бина Ирбір мескен ерге спортзал адлылейха бойынша донатылажақ. Тәфсілатлыжа Султания Ситакаева біле. Руслан Бальбек ерлі мемур весакинлернен бақылмаған ескі бинаны көзден кечірді. Эвел оны котельна кебі ішлеті еділер шымды мұнда зиманеви спортзал құрмаға істейлер. Пек яқшы боларды баларымызға да ақшамыстан андамда кезмей жүріп, келіп неше
спортман күреш мен Кой шурасында энди бина ве топрак дамартасы канунилештирилүүгө боюнча иштер алып барыла. Уже документы находятся в кадастре по оформлению земли. Как землю получим право собственности, сразу здание сделаем техплан и оформим здание на себя. И можем реализовывать проект. Проект очень нужный для села. Такого у нас зала, если будет борцовский зал, это очень здорово, хорошо. Мы только помогали. Софиевка көйүндө спортзалны куруу башладылар. Султан Сервери жамисинин янында энди объекттин темелини койдулар. Куручулукка жардам көстөрмек максатынын Devlet Дума мебусы Руслан Балбекке муражат этилди. Эndi bizlerde bir tane büyük niyetimiz kaldı. Şu bir tane sportzal gerek. Çünkü bu etrafta öyle yer yok, yaşlarına yok. Bizler yandan Bismillahirrahmanirrahim'de duasını okup başladık. Султан Сервери жамисинин куручулугу 2016 сенесі екунленді. Мындаки ишлер 8 жыл давам етті. Мусульман дин жамиятынын рейси Сервер Асанов жаминин куручулугу акында китап язды. Оны омебусга багышлады. Не так давно с помощью Духовного управления мусульман Крыма при поддержке муфтия Эмирали Аблаева был построен минарет, большой красивый минарет. Я уверен, что вот именно такой вот симбиоз и мечеть как духовный центр и спортивные комплексы позволят стать нам здоровее, мудрее и ближе друг к другу. Руслан Балбек эпосы муражатларына огреніп, куручулукка ярдым көстермеге азыр. Кайдытмели ки эрбір мескен ерге спортзал лейхасы ярымадада 2 жыл давамында чалыша. Бу вакыт ичинде энди 6 спортзал ачылды. Султанис Такаева, Рамазан Аливапов, Миллет үчүн. Кезлев прокуроры Александр Машегов истифаға чықмақ ақта рапорт язды. Бушер мемуриятның елбашчысы Андрей Филоновға қаршы жинай иш ачылуындан соң қабыл етілген қарар oldu. Бұл ақта Крыминформ хабері теве ұқу қорчыла жейдеренің мен басына эсаслана. Хатırlatамыз, Александр Машегов Кезлев прокуроры оларақ 2014 сенесі майсының 14-інде тайын етілген ада. Bundan evvel o Свердловск vilayetinde Березовск şehrinin prokuraturasında ребер olup çalışaydı. Memuriyet başı Andrei Filonov iş vekaletlerinden uston çıkanı sebebinden FSB xadimleri tarafından aprelinin 3'ünde yakalandı. Açılıq devrinde para masrafı Ukrayna prezidenti vazifesine namzet olğan Petr Poroshenko ve Vladimir Zelenskiy'nin debatları Milli Cemaat Teleradyo şirketinin studiyasında keçirilігі 6 milyon grivnаны teşkil edecek. Bu haqta şirketinin yolbaşçısı Zura Palasanya bildirdi. Eveleri o Olimpiyski stadionunda debatlar keçirilігінің fiyatını seslendirgen adı bu da tahminen 6 milyon grivnaga aylanacak edi. Bunun birge Ukraynada standart nefaka tahminen 1,5 grivnаны teşkil eti. Hatırlatamız, prezident namzetlері atты debatlar keçirilігі kununu kesip ola amalar. Petr Poroshenko aprelinin 14'unu, Vladimir Zelenskiy ise aprelinin 19'unu tefsiye eteler. Ekspertlerinin fikirine göre belki olar anlaşıp olmazlar. Kırımға uçup kelmek ucuzca olacak. Rusya prezidenti Vladimir Putin hakimiyetke үйінің біріне жақ мезжетке аваташулар бойынша субсидиялар колемінің артырылуы ақта суалының бақмаға вали етті. Бұқта президентінің ресми сайтында хабар етіле. Евелері февраль айында Қырым елбашчысы регионы туроператорларға субсидиялар айрылуы бойынша федераль программаға көрсетмек тешебюсінен чықыш табылынған ады. Сергей Аксенов қайдаткеніне көре туристик сайын кешафына авиабилетлерінің yüksek фияты да менфи тесір етем. Ахмеджетна қайын аллеясы яраштырды. Қырым Жұмхуреті Адлие везерлігінің векілері 15 фидан сачтылар. Экологик акция ярмадамыз дұшман ишғалінден азат етілігінің 75 елігіна бағышланды. Алияны мұстақыл шекілде бақмаға сөз берейлер. Мы договорились, нам подскажут специалисты, которые присутствуют здесь из подразделений, которые занимаются зелеными насаждениями города. Когда удобрять, там нам уже все рассказали, поэтому мы будем делать все в соответствии с тем графиком, который нам порекомендовали. Илон Маск яйнатқа ғыр ракетаны йолады. Бұл космонавтика күніне бағышланды. Тамам шу күні Юрий Гагарин Восток адлы космик гемісінде 1961 сенесі апрелінің 12-сінде кайнатқа учты. Ерлі космонавтика тарихында Қырымда өз роліні ойнады. Бақчысарай районының научный көйінде Ермасыр девамында ilk сефер телескопларының модернизациясы кечірілі. Догмелер бір қач кере басылған сон телескоп йылдызға дұғыртыла. Белкі тамам Қырым алимлері бірінші оларақ яны сериялеріні тапарлар. Алексей, как с помощью этих снимков можно найти новую планету? Конечно же, напрямую увидеть, даже через самый мощный телескоп в мире, мы планету никогда не сможем, потому что все это находится слишком далеко от нас. Но по косвенным методам, изучая свет и определяя наличие воды и кислорода на этих планетах, мы можем сделать вывод, что
там есть условия, на которых возможно формирование жизни. Астрофизика обсерваториясы научный коюнде ерлеше мында эркуни грымден зияды телескоп көкке бака более етіп кайнат теренлігіні огреніле. Еще в самое начало космической эпохи здесь проводили исследования, которые стали основой для развития космической программы Советского Союза. В том числе под эту программу был построен вот этот телескоп, который называется ЗТШ. И на текущий момент он остается самым крупным телескопом в Европе. Эдждатларымызны 50 жылдан сон не беклей? Башка сериялерге сияхатлар, гравитацион далгалар, каранлык материалларым, янны энергия мен баалары телюке доғырған қара тешіклер. Да о кадар шей огренелмеді алимлер огынды ағыр ве месулиетле иш тура. Буюк өлчевлер сание ве миллиметрге барганжи месофилер. Это задача нашего расширения, то есть движение куда-то дальше в космос. Это задачи по исследованию далеких планет, которые могут быть пригодны для жизни. Это задачи по изучению того, что ждет нас в космосе в будущем. Когда через несколько лет, 10, 15, 20 лет, но этот вопрос все равно станет, мы соберемся отправиться в путешествие к другим планетам. Кунеш табиатыны гөзелже огренмек. Ярмадада да бір эмиет ташыған объект күллек Кунеш телескопы. Авропада ең бұйық Кунеш телескоплардан бірі. О бір вақытта 700 километр ерні көзетмеге имкан бере. 40 ел içinde бірінші келесі Авропада ең бұйық Кунеш телескопларından бірі модернизация етіле. Бұл уникаль лейха. Астрофизиклер күзгу телескопы ярдымынен Кунеш яшнашларының себеплеріні аңламаға тырышалар. Олар метеорологик, навигацион ве бақ спутниклеріне тесір ете білелер. Бұл системалар мисал үшін ава лиманларда учақлар көтерілгені ве энгенінен бағлы. Бұл телевизион ве телеметрик системаларының іші де бағның кейфиеті. Мы находимся в комнате наблюдателя телескопа. За моей спиной магнитограф, сделанный более 50 лет назад под руководством академика Северного. Мы всю эту аппаратуру заменяем полностью на новое электронику и новую оптику. Вот здесь на столе уже тестовое оборудование есть. Этот инструмент полностью заменяет весь этот старый магнитограф. То есть вот эта маленькая коробочка заменит вот это все? Да. Бір заманлары инсан үшін сынырсыз денізлер ве океанлар баш етілмейжек шей кебі көріне еді. Илк дeniz сияхатчылары илк хариталарына тізе еділер. Бүгін бойле принциплер бойынша астрономия иш алып бара. Әлемлер тәшвиқатлар üzerinde çalışалар ве бұл иш кележек несілерге огге илерілемеге, йылдызларға якынша келмеге имкан бере. Ахмезжит акимиеті Русия Федерациясы силялы құветлерінің 147-ші гвардия артиллерия полкынен анлашма имзаладылар. Муниципаль тешкелятта қайдеткенлеріне көре, Весиқа Балавияшларға ватан перверлік тербиесінің беру сасына доғыртылған. Бақчысырайда Қырым татар милли Хыдырлес байрамына азырлықлар ве кечірілмесіне башланған невбетеке топлашув кечті. Хыдырлес майысының дұр төне кечірілежек. Топлашув иштиракчылары байрам кечірілежек ерінің абаданлаштырув меселелерінің музыкері еттілер, белі артистлер ве популяры жади коллективлер иштирагынен мерақлы концерт программасы планлаштырыла. Қырым халқлары милли ашлар фестиваля, милли суслю санат сергысы, спорт ярышлары ве бала конкурслары бекленіле. Главные вопросы проговорили. Следующая, думаю, наша встреча уже будет непосредственно запланирована на месте, где мы сможем точечно уже с местом определения, кто где как будет располагаться, с учетом прошлых каких-то недочетов или каких-то мнений, потому что все это очень важно, учитывать предыдущие, как мы проводили, и, конечно же, уже более насыщенно, ярче и более еще интереснее сделать наше мероприятие. Барунов на связи. Ахмезжете более серлевалы китап тақдим етілді. Бұл Қырымның ilk мобиль бағы яратылмасында доғрудан-доғру іштирак еткен Борис Барунов ақында автобиографик нешір. Мөйлев 1993 сенесі Лейханын бірінші басамақларыны ве 1994 сенесі Ярмадада мобиль бағдар қалмасы ақта тариф ете. Нешірнен Франко адына китапханеде таныш олмаға мүмкін. Это было нелегко, вы понимаете, но каждый из наших крымчан появился на связи. Вы же знаете, что такое было тогда получить фиксированную связь, то есть стационарный мобильный телефон. Это было очень трудно. И наш мобильный телефон начал выручать наших крымчан, наших гостей. И мы сегодня имеем этот мобильный телефон, потому что 25 лет тому назад мы его начали
запускать. И сегодня работаем с этим мобильным телефоном. Қырым манзаралары ве ұшық инсталляциялары или яғлы пленер ве абстракт ресімлер. Бұл екі яш ресамның еллерінен яратылған манзаралар. Серганан Серлевасы все, что есть, полностью бесповоротно. Тавсилатлы малюматне в бетекелев хамызда. Сергеде бүгін екі Қырым ресамның 25 ресімі тақдим етілді. Бұл Евгения Бағлай ве Эльзара Юсуфовның әсерлері. Оларның әрбірі өзгін, ама кемер әсерлер зиячелерінің диққатыны айрыжа жәлпеті. Алтын пуллы Фес Марама ве Қырым татар қызының бет симасы. Эльзара Юсуфовның ресімі тап 2 ел әвелсі яратылған еді, ама бүгін сейіржелеріні айретте қалдыра. У меня сестра танцевала, то есть я видела с детства крымско-татарский костюм, она занимается вышивкой и в то же время стилизует крымско-татарский костюм. Ну, я, можно сказать, тоже вдохновилась теми ее работами и тоже цветовой гаммы, да, такая вот пастельная, минимум цвета, просто оттенки одного цвета. Ну вот. Ресім яратылмасы үшін ilham чоқрағы оларақ ресамның татасы Линара олды. О чоқ елдан берлі ойынларнен мераклана. Балалықтан Эльзара милли урбаларының дүлберлігіні көріп бұйыды. Так как я занимаюсь костюмами, вышиваю национальные платья и вот чувствую некую взаимосвязь, она вдохновилась мной, я вдохновилась ей, и она создала эту картину, а я создала костюм. Бір Сергей Эльзара Юсуповның 11 әсеріні ве Евгения Бағлайның 14 әсеріні бірлештірді. Қызлар Қырым манзаларından ilham алалар. Экспозицияда яғлы пленер ве абстракт ресімлер, әмді ишық инсталляциялары да бар. Это новая инсталляция горы, световая инсталляция, тут представлены неоны. То есть, написано она, чтобы показать разные состояния и взаимоотношения скал, неба, как что друг на друга влияет. Евгенияның ресімлерінде дағлар тасвир етілген. Чешіт фотореймлерінен ilhamlanып ресам күнін чешіт вақытларында табиатның дүлберлегіні ве шахси дүния бақышыны акс етті. Да, зияде тесир етмек үшін ресімлер неон или яраштырылды. Здесь передается та тонкость их души и настроения, и это очень заметно в самих картинах. И поскольку я их знаю достаточно давно, поэтому в каждой картине можно увидеть частичку Эльзары и Евгения. Яш муэллифлерінің әсерлері Қырымда чешіт сергелерде тақдим етілген ве Испания, Түркия ве Исвечре мемлекеттерінің шахси топламларында сақланыла. Сергей Ақмесжит шерінің Франко китапханесінде ерлеші. Энвер Аблезис, Аким Бекиров, Миллет үшін. Ярыншир алман фашист басқынжыларындан азат етілівінің шерефіне Ақмесжиттен ақлет әрекеті сынырлы олажақ. Бұақта ерлі әкиметінің матбуат қызметінде хабер етілем. Саба саат 8 бұчуқтан өлі саат 12 гечі Павленко соқағында, Александр Невский соқағындан Гагарин адына истират бақчасына же ел қысмы қапалы олажақ. Бұндан да ғайры бұл ерлерден ақлет парковкасы ясақ етілежек. Контрабанда ясақ. Керечтене в бедеке сефер тұтын мақсулатларының контрабандасы тоқтатылды. Бұақта сыныржылар дәресінің матбуат қызметі хабер етем. Сыныржылар федераль қавсызлық қызметінің қадимлерінен бераберлікте тұтын сатқан учты жари ноқтаны бақып чықтылар. Олар епсі ерлі иш адамына айт екенлер. Оперативниклер 70-тен зияде мақсулат чешітіні чекіп алдылар, пачкалар үстінде мақсыз акциз ишаретлері йоқ едам. Экспертиза нәтижелеріне көре құқи қарар қабыл етілежек. Орнек халқының жаныдыр. Амелисус Люсанат әсірлері милетінің дүния бақышына әдетлеріні тарихи қатырасыны аксете. Ақмесжитте кераметте, ғачта демерде орнек ezгі садлы сергі açılды. Левхамызда тafsilaтлы малюмат. Каждому джезве дал имя. Шума, Койдеш, Эски юрт атлы Кырым-татар топонимлер экспонатларда. Беди демирчилик устасы Рифат Куртвелиев осишлеріні ойле адландыра. О Кырым-татарлар үшін ананевей олған усулда бақыр савутны ясай. Орнаментировали на железе не очень густо, не так, как на керамике, не так, как на ткани. Но орнамент всегда присутствовал. И мастер тоже на пути поиска и тоже стремится возродить и делать именно такие блюда и предметы. Бұл селтын беші Кырым-татар мирасы сақланулығының тимсали. Уникаль шедевр. Ағач оймачылығы бойынша уста Қырымдан нам қазанған ресам Али Бекиров оны толусынен ағачтан ойып ясады. Пешікнің өрнеклері Кырым-татар Амелисус Люсанатының қанун қайделеріне бойсунып япылғандыр.
По памяти стал делать то, чем занимался его прадед, его отец. И вот это вот люлька произведение с его труд. Кераметчи Эльдар Гусейнов Кырым-татар орнегінің сынырыны açtı. Endi onu öz işlerinde ustalıknen kulana. Yıllar devamında usta atта öz müellif üslubunu işlep çıkardı. Этот сосуд называется кош-кулак. Это сосуд для топленого масла. Вот на нем орнамент гуль-марамама называем его. Это чередование роз и сулюков, символизирующие цикличность в жизни женщины, и саму женщину, и также девушку. Мында Наневи Кырым-татар ве шарх örneklerinin безетілген керамет, ағач ве демір eşyaları. Bunен берабер шахси коллекциялардaki кuyumcu ilvanları taqdim etilgen. Bularının episi keramette ағачта демірде örnek ezgisi adlı sergide taqdim etilgen. Дерево, керамика, ювелирное искусство, металл, серебро, все это ассоциируется с теплом, с таким, знаете, с такой душевностью. Это материалы, которые очень традиционные, материалы, которые использовались в искусстве на протяжении не 1000 лет. Экспозицияда музей фондларından ve Эльвир Аметовның шахси коллекциясından Амели süslü sanat nümunelері taqdim etilgen. Kimер экспонатлар 19-20 asırının başına ait. С вами еще глубже окунуться в нашу историю, проследить то, как это сегодня возрождается в нашей современной жизни и, возможно, какие-то наметить шаги и перспективы на будущее, потому что, развивая наше искусство, мы развиваем нашу культуру. Kırım tatarlarının çok asırlık tarixine dalmak, ameli süslü sanat timsallerinin sırlarını öğrenmek imkanını kaçırmamak için Kırım Tatar Medeni Tarihi Miras Müzeyine gelmek gerek. Sergi 3 ay devam edecek. Ayşe Şulakova millet için. Şimdilik bu malumatlarının hepsi de gelecek haberler programmasını kaçırmanız, biz ele olunuz.